Il-Prim Ministru Joseph Muscat ma eskludiex li tissejjaħ inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana GAlizia la darba jintemmu l-investigazzjonijiet tal-pulizija u l-inkjesta maġisterjali immexxija mill-maġistrat Neville Camilleri. Dr. Muscat għal dan flaqa ta' madwar sija u nofs li kellu f'Kastilja ma' rappreżentanti ta' ħames qdiet internazzjonali dwar il-libertà tal-istampa li sejħu għall-inkjesta pubblika. Dr. Muscat saħaq li l-investigazzjonijiet li qed isiru bħalissa kemm dawk tal-pulizija u kemm dawk tal-maġistrat qed jitħallew fil-libertà kollha mingħajr intħil u bir-riżorsi kollha disponibbli sabiex jieħdu li direzzjoni iridu fl-investigazzjonijiet tagħhom. Il-Prim Ministru Muscat qal li wara l-arresti li saru f'Diċembru li għadda skatta l-mekkaniżmu tal-ġustizzja u semma kif huwa rid joqgħod attent li ma jippreġudikax il-każ fil-qorti. Dwar l-istituzzjonijiet tagħna l-Prim Ministru Muscat sostna li l-maġistrat inkwirenti huwa parti minn istituzzjoni awtonoma mill-Gvern li jmexxi. F'kummenti lil ġurnalisti fit-tmiem il-laqgħa l-attivisti apprezzaw il-fatt li l-Prim Ministru sema dak illi rridu jgħidu. We did appreciate that he took the time, a full hour and a half, to discuss with us these issues. Frankly, not just written statements. We did appreciate that, and we hope that this will be the start of a more positive dialogue with the Maltese authorities. Huma faħru wkoll id-diversi riformi u inizjattivi li ħadan il-Gvern sabiex tissaħħaħ il-libertà tal-espressjoni. The decriminalization of defamation, the improvements in the media law, these are real improvements. Fi kliemhom il-Prim Ministru ħeġġeġ lill-attivisti sabiex kemm idumwaw jiltaqgħu ma' diversi ġurnalisti. I think that we're heartened by, again, the conversation that we have, but we're going to wait and see. He also urged us to speak to as many journalists as we can, which is exactly what we're here in Malta to do. Il-ġurnalisti tennew li se jkomplu jaħdmu id fit mal-Gvern sabiex fl-aħħar issir ġustizzja f'dan il-każ. The very positive attitude today of long conversation with us encourages us to continue the relation with the government until justice is done. F'kummenti li tal-il-medja, il-Ministru għall-Ġustizzja Itenni qal li l-Gvern mhuwiex kontra li jsir mafkar għal Daphne Caruana GAlizia, iżda trid tiġi segwita il-liġi u jittieħdu il-permessi meħtieġa.